Hajat di Bareto putusna kanggo persiapan Neng Cindy CS Cindy CS kanggo persiapan mungkin lami Pak Hajat Ibu Hajat anu mana tapi tunggaran daun iris saksina no ngemplong hejong aduh Pak Hajat diantusan di Bareto ngabi pinter daun iris sisi gawir aduh ampun takdir tak kenging dipungkir berang peti takdir tak kenging dipungkir aduh jongo-jonang gantusan di Bareto hirup kuring ana sorangan batin nyeri geus kasorang batin kuring geus kasorang cipano masuhan pipi cerik pakat Pak Hajat Ibu Hajat dak nyeri teing karasana abong abdi jalmi hina Pak Hajat abong abdi jalmi hina tangan teing hop enak iya tepuk tangan baru dah tepuk tangan